Dobar dan, lipi moji. Dobrodošli u novi video. Inače, znate vi koji me pratite na Instagramu, food haulove snimam onako često po storijima. Bože što se sjajim. Ovi vitamin C serum od Body Shopa baš da lijep sjaj. U svakom slučaju, evo, ajde jedan video za YouTube da snimim food haul tako da se zabilježi. I vidite ovdje, there is no love sincerer than the love of food. Ok. Tako da uskladili smo, razumijete, ovo tu iz kuhinje sa food haulom. I by the way, a ništa, snimit ću vam ovo u posebnom haulu. Bila sam i u DM-u i kupila sam neke haljine, to ćemo u posebnom haulu. Ovaj haul neka bude samo Lidl. Ok. Budući da mi je sutra rođendan, kupovala sam neke stvari za počastiti drugare i drugarice. I krećemo, dobro, napravila sam shopping i za rođendan i za, ove osnovne potrepštine koje mi trebaju. Krenut ćemo sa, neću vam pokazivati alkohol, to mi je glupo. Maline su 2 eura koliko me sjećanje služi, što je na akciji ću vam posebno naglasiti, ok. Inače, brate mili, baš je lijep dan, toplo je, tako da evo ja se stvarno ne sjećam kad sam zadnji put obukla ovu kožnu jaknu. Inače ovaj kožnjak mi je iz manga i baš mi je nekako lijep, eto, oversized jacket. E da, ako je želite kupiti, uzmite broj manju jer je baš ono, bože, zablokirao mi je mozak, baš je predimenzionirana jakna, to se tako kaže, jel? Ove V5 maramice za čišćenje kuće su vam na akciji, čini mi se za 11 kuna. Mislim, kad me pitate jesu li u Hrvatskoj euri, jesu, euri su, međutim moj mozak još računa u kunama, a pogotovo jer u Lidlu, barem ovdje u Dubrovniku, u Lidlu je još iskazana cijena u kunama. Tako da evo, ja kad vidim ono 10 i nešto kuna, mislim zašto bi računala u eurima? Ok, vi računajte u eurima, ja neću. Dakle, V5 maramice su na akciji. Ove maramice sam vam već pokazivala, uzimam ih isto u Lidlu za lice. S njima ja dižem ovaj cirkus oko očiju kada se šminkam. Ako ne znate kako se šminkam, otiđite na onaj video skincare rutina, pa ćete saznat. Ok, da, super mi je Lidlov maslac. Znači maslac je okus iz zavičaja, ovako vam izgleda, meni najbolji maslac. Kada vam prosto iskusna domaćica kaže, onda je to, razumete? Borovnice su na akciji, euro i nešto, evo sad u eurima govorim. Kiselo vrhnje koje će mi trebati za moj čoko banana kolač. Inače, ja mislim da stvarno nema ko nije probao moj čoko banana kolač. Od mojih prijatelja, poznanika do ljudi s Instagrama koji uopće ne znam. Ali javili su mi da su pravili tako da budem full sretna. Uglavnom, kiselo vrhnje vam treba za taj kolač. Inače, imate posebno moj video snimljen baš čoko banana kolač. Tako se zove, čoko banana torta se zove. Imate ga, samo pođite malo dole u moja prijašnja videa. Znači, ljudi moji, to je kolač koji ja pravim godinama i napravit ću ga sad sama sebi za rođendan, kako slatko. I jednostavno super mi je što se jako brzo pravi, ne peče se i jeftina je. Sastojci su jeftini, a okusom ajme meni. Znači, ajme meni, obožavam ga. Tako da kiselo vrhnje, znači Lidl. Tonik koji ću miješati, pretpostavite sa čime, da, rekla sam da alkohol ne reklamiramo, ne pokazujemo. Zatim, ove njokice su vam na akciji. Mislim, znate da sam sad na zdravom režimu ishrane, tako da njoke se zalome tu i tamo. Imam domaćeg špinata, pa volim napraviti njoke u maku od niskomasnog vrhnja, piletine i špinata. Probajte, to baš je super. Ok, nećete vjerovat, ali vi koji volite Lidl, poput mene, znate da ima Lidl Plus aplikacija na koju skupljate bodove. I sad, valjda je aplikacija, mislim, tamo su moji podaci i oni su vidjeli da mi je rođendan sutra. I odlučili su mi pokloniti jednu od ovih Kare, kako li se izgovara, čokolada. Ja sam ovo kupila da dam svom bratu jer čokoladu ne jedem. Ili možda Vlaku, ajde vidjet ću.
Tako da evo, ovo sam dobila gratis od Lidla. Hvala Lidl, prosto poklon za rođendan, odličan. Niste trebali. Sada vam pokazujem stvari koje ja često koristim i koje su na akciji. Dakle, na primjer, ove integralne tortilje. Ljudi, znači, koja je ovo marka? Snack Day, vidite. Super su mi ove tortilje. Ako me pratite na Instagramu, znate da u zadnje vrijeme baš doručkujem onu omlet tortilju. To ću vam morat snimiti ovdje za YouTube. Znači, fantastično nešto. Obrok pun proteina, ok, tortilja je ugljikohidrat, ali super je ono i okusom je ko pizza. Tako da tortilja vam ja uvijek imam u kući u zalihama. Dobro. Zatim, ovo vam je namaz iz Lidla isto, znači tuna, ovako izgleda, kako se ovo zove, Chef Select. Chef Select, znači odabir šefa, tuna namaz i mogu vam reći da mi je ovo zaista jedan odličan namaz. Ono što ja volim je uz ovaj namaz servirati kapare, jer ono baš mi lipo ta kiselost dođe, sljubi se lipo sa tunom. Tako da evo, ako niste probali ovaj namaz, ja vas pozivam da ga probate jer je odličan, eto. Zatim, piletinica, pileća prsa. Inače piletinu kupujem, mislim ono nešto piletine. Inače piletinu kupujem u mesnici, tu kraj stana. Međutim, eto kako sam išla do župe, reko nemam piletine. Ok, znači upravo je prošlo neko auto brzinom velikom. Mislila sam kako je kočio da će se negdje zabiti i ono, mislila sam da je sudar vanka. Katastrofa kako ljudi voze, kako su bezobzirni, kako su komotni, pa to u prometu baš zna biti strašno. Ja sam vam jako alergična kad je neko bezobziran, evo, znači nemaš osjećaja za druge i mrš. Sad, na akciji vam je i Pilos vrhnje, znači ovo vam je vrhnje sa 10% masti, ima niži postotak masti i ovo vrhnje vam ja kupujem ne tako često jer sad se pokušavam zdravo hraniti, ali preporuka možda za one koji ima vrhnje za kuhanje jako teško padne na želudac, kao što padne meni. Imate sa 20% masti, ovo je sa 10% masti, dakle Pilos iz Lidla. I ovo vrhnje mi je fantastično, nikad mi stvarno ne naškodi želucu. I što sam vam još htjela reći, zaboravila, sad mi je nešto došlo i pošlo sa pameti. Zašto sam kupila ne jedan, ne dvije, ne tri, nego 4 vrhnja? Ljudi, 4 vrhnja sam kupila zato što su na akciji, 40% sniženi. Inače je ovo vrhnje, čini mi se 2,20 u eurima, 2,20, a sada je euro i nešto. Znači, 40% popusta, isplati se ljudi, isplati se. Inače, mi ovdje u Dubrovniku, to jest u Župi, imamo od ovih velikih centara Lidl i Kaufland, jedno pokraj drugoga, i ja uvijek kada idem posjetim i Lidl i Kaufland, međutim danas sam nešto žurila, ali poanta svega što vam želim reći je da je Lidl meni još uvijek povoljniji. Ne znam je li vi, ne znam, znači gasim se jer vrijeme je ručka, pomalo sam već ogladnila. Ne znam jeste li vi primijetili, ali da, Lidl je još uvijek povoljniji od Kauflanda. Tako da ja uvijek volim kupiti stvari tamo. I ovo sve što sam pokazala ja uglavnom i kupujem. Naprimjer, ovo mi je favorit i još jedan od favorita, znači ovaj tuna namaz obavezno morate probati. I još jedan od favorita mi je ovaj crveni grah frešona. Jedno vrijeme ga nije bilo, ja ne znam zašto, stvarno, ali baš sam bila onako živčana. Čekala sam da se vrati jer ja ovaj grah obožavam. Od svih grahova, kako li se već kaže na tržištu, ovaj mi je najukusniji i zapravo najjeftiniji, najpovoljniji u Lidlu. Znači frešona Red Beans. Da, kupila sam 2 ove limenkice zato što imam tu u zalihama u kuhinji poprilično konzervi i slanutka i graška i svega. I gle čuda, to bi bilo to.
Inače, ovu vrećicu sam donijela doma iz Španjolske, iz Mercadone. Ako me pratite od prije, znate da sam ja u Španjolskoj uvijek kupovala u Mercadoni. I super mi je jer je jako čvrsta, vidite, može se nositi ovako, a može se nositi i ovako, razumiješ, i ovako. Tako da evo, ovo bi bili moji favoriti iz Lidla. Nije ovo bio neki veliki haul, ali rekao zašto da vam ne pokažem. I još sam vas nešto htjela pitat, da. Planirala sam možda snimiti video što uvijek imam u kuhinji. Eto, ideja mi je pala na pamet zato što znate da volim kuhat. Pa evo, pišite mi u komentare je li želite takav tip videa i naravno ostavite mi u komentaru kako vam se svidio ovaj video. Hvala lijepa na pažnji i evo, moram priznati da sam u ovom videu bila poprilično normalna. Ako me pratite na Instagramu, znate da se tamo glupiram i što reći, zapratite me i tamo i pretplatite se ovdje, besplatno je. Hvala, a meni puno znači. Eto, lipi moji, želim vam lijep dan. Joj, kako lijepo sjaji. Želim vam lijep dan i idem da jedem jer ne mogu da razmišljam. To je to, hvala na pažnji i gledamo se u nekom drugom videu. Ćao!